Эр вақыт мираклы ве озгун olur. Егер сіз бір байрамға насыл бақшыш алмаға бөлмесеңіз, бүгінгі қараманымыз бір қаш саат içinde бойле бақшышның yapmasını көрсетер. Yaratıcılıkta insanın içki dünyası tasvirlenir. O insanға қуаныш duygusunu bağışlay. Bugünkü қараманымыз стакан zarfı, yani stakanlar koymak için ve şamdan, yani çıraklarını yerleştirmek için savutlarını yasay. Gülmira Tata bu işinin endi 4 yıl devamında uğraşa. Bir işke çok vakit ve sabır gerektir. Öz eserlerinde çeşit materyallarını kullana, çünkü 4 usulda çalışa. Bu may, resin art, fluid art, ink art. Hatta eski bir masadan da acayip bir şey yapmak mümkündür. Şamdan, stakan zarfı, tabaklar, bu hepsi siz öz kolunuzla yapabilirsiniz. Resimni planshet üstünde yaratalar. Eğer planshet olmasa, keten, fanera, çeşit ağaç azırlıklarını almak mümkün. Hareket etken yaratıcılık bu texnikanın esasıdır. Demek, boyalarının o sözünden ketende jılmasıdır. Böyle dülberlikni yaratmak için ketenge çeşit renkli boyalarını bir артından tokup, maxsus tayançıkla karıştırmak, son ise kurutmak gerek. Neticede güzel resim çıkacak. Прежде всего меня вдохновляет, конечно же, природа, наш живописный Крым. Ну и, безусловно, это люди, которые оценивают, которые восхищаются моими работами. Это также меня вдохновляет, поскольку я есть в соцсетях, люди реагируют, и это дает мне такое большое желание развиваться и вдохновляться. Boyalarının dönüştürüvü ve onlarını şingen ya da koyunca yapılığının abstraksiya üslubunda unikal bir sanat eserini yaratmak mümkündür. Не меньше 2 дней. Если это техника Fluid Art, то есть акриловая заливка, ну здесь примерно тоже 2-3 дня на просушку. Заливка она происходит довольно быстро, за час, но требует просушки, естественно. Если это масло, ну самый длительный процесс это, конечно же, работа с маслом. Может занять до 2 месяцев, до 3 месяцев. Все зависит от сложности работы и от толщины краски, которую я наношу на холст. Ну, техника спиртовых чернил, тут все гораздо проще и быстрее. Нет, это не просто, конечно же, но это очень быстро делается. Да. В течение часа я могу раз и что-нибудь нарисовать. Ну, абстракция, конечно же. Böyle güzelligin yapması kolay değil. Birinci esası istektір. Men bilesem, bir insan böyle bakşışqa kullanır.